kubwithia muchemanio kenina kya kamukunji na twakuretera gichunchi kia mbere kia ronero mwanya utura na nyimba. Wanaitwa madhidhi wa Roberto ni Maureen Kiremi na Ngeto Phineas. Imana tuyo tukweta na mwankamudhiano kithiro kilo nyumendeto. Kuina kalono ndeto chiaru dhaidatu ikambiria ichi chungwa. Burungamiri waritingo bichine ya ngavana Ndaitari Julius Bijiwe na MC wa Gembe East nebakadete mututigi Daniel Sniper. Bakiwa ni nchamba ya Meru Sniper urauragiro Disemba mwakeni wa ngiri mirongo na idhatu na mweri yokyo kuoneka mutonga kathikwa Jumaa ni nyuma ya gukara nyomba ya gweka kwa kwimya keli. Atungire baba ugite kuthikwa kwa Sniper tikugaba guchindwa indi bakethira bagitana mbere na kuthiatira notira kioto kyake kikoneka. Ndi kwenda kuga ni bwega sana kiri family kuya tumbete kugwatanira twinde turi amwe na twina support ya thirikari kwithira tumba kumunokia ni migambo ya murungamiri wa ritingu gyobisine yangabana Daktari Julius Bijiwe akiadia kagitene karamutigaire Daniel Muthiani Sniper erigiri kono kwantuku ya Jumaa ejentere chakaboitu alia gwatimbaru ni MC wa Sniper Titus Murithi akigweta Sniper tamtware no chamba nethirite akirura kaunti ya Meru kende kona uru andiba kiromba ndipi kithure kindike gutigira na kurikia nyumba ya mwekuru wa Sniper kubakira bakiuga ni akinyana gechunje kya mirongo ena na kumakirigana bakimuria nethira kimirikia na kumikira into biandene torethirite akeja na wirane na nkuru kibakirombo ndipi kindike kwithira getigira barabara ira cha rombi thatu chithire chikethithwa kenda chikethira chikerika na ikugia Sniper. Nangichoka iliankado sana Deputy President of the Republic of Kenya nundu naugire agaka nyomba no uaka nyomba ya mwekuru wa Sniper inyakethira tumantu tumoto nyomba tutirikitie nangiapila inyakiriwe ombe kurikiria mantu jonde. Number 2 kwina antu batoro chumburo anontu bakesiwe Sniper in DCI. His Excellency na Ondre Nengo tikadai mwanki yora orete still even though goran DCI bagoria bakolo bakambira bachumbura rengi ngenda kwa antu ba set free completely ondure muntu ochumbura ene into byake atekwa na freedom yo bitumere makosa agito ku request nontu community to amere very well that barabara ka bundu nontu bashimira Sniper Deputy President no ena kigena kina ne ande ne bwiri ontu bugenda antu barabongo bone bakweke heshima muthiene atongeria baba ruga toka bano kya Sniper ni untu bagukira indi no kabakwenda nja wethire kigitathiri na nkuru kibakiuga na bakeja na wirane ati bageta na mbere kurura kioto kyawe monkara ikonekana itukumya kesi court nenya Sniper uru kuno ntu request ya family teka to kwa mantu ya Sniper justice case continue telo no we shall fight to the latter mwanka muntoro umisre Sniper justice yombe kuonekana kenda family derena there korone chokeri enkado sana the governor of Meru Reverend Mutuma ntaithinkia nontu nwe ugire nandi mantu ya gwita gukinya mwisho mantu yegie mantu ya kumunokia na nyari kia kunokwa bandu justice ikendelea kuthingatirwa kuhakikisha Sniper akuona justice. Keripotra de toshawero reakwari etwa ni Mutuge Kare. Senator wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya ya Rais Ruto kwenda kuraga kiroto kia bunge akiwa baina njara yao kirima karika yonkumania Gataya na reganite na miario ya Rais Ruto akiwa kwina bata ya kubwe kweka wa kwaraniria na okenda kwithira nendi bakithika naira akiwa burako karika ni abunge bakuthukiro rietwa.
Gitakalalo lilongumania bunge no thithi na mbele kwa rua abunge na maseneta muthenya igoro bakiumagiria na kumeneria Rais William Ruto nonto bakugweta ati kwina ungumania bunene bunge ni muthenya omde seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya onawe ne umilitie na kulegana na miarini ya ungumania bunge ni akiari seneta Gataya ruge na wetikia tuguti seneta no umwethiri twagitithia na mbele ungumania na kuga mateta mamatina omwana obweko kuringana na seneta Gataya moronto wa miarini no kuraga karia janto na kuthuki marito ma bunge amuna bunge ino jere nduthi yako muntu witagia mbeca senate na ntamona wale ogo maybe president no we nonto atwire a consumer intelligence maybe omba kwa tutika kile au timu tumamera njara mtoronge omba kwa kulipa ntabadukaya lakini pasana ni ndisa Tharaka Nithi nduthi yako muntu mbogo kuerangania halete mbeca kala na karambia tia mkumano mimi allegation chakua kuri antu bana bakubungia ngukumano ngukumo njira moya kurakaria chanto ya daino ndio no dia ntoli na yoka doko ngawole mwamba ibibu kulambia ngampia ngambi so kwa marito ma yumbe timaya na maseretas kuringana na seneta Mufaya bunge na manyama guta Rais William Ruto kana mukenya ongino weko gusoke bila kwenda bikona mateta mama maungumania bunge ni sheria ya Kenya ilikwenda kutrim mtu no liko atagiri kuigwa an obligation ya wapia before the National Assembly or the Senate. So the prerogative ya National Assembly wenda with someone present, wenda with someone over assembly. Of course ingi wanantu ba ayube mena ntu ba siasa wana senators ntu ba siasa kila mtu anaenda kuidhambia itole yake. Amono gusenitojo akaunti ya Tharaka Nithi alikuwa kuna batoruba warenilia gategate kando angijondi ja thirikari nkirukia kuthukaniria maritwa kagitakala kuga utirwa nginore kurwa thirikari romba kuruta wira rutuko gwatwa mbaru ni rwangironge generally ndatuni kwenda conversation yembega tukalende goro na nene betu bamba ni magi kende nde gutumba kuthijere mabo tumba kuthiyania baba bagwa banamba baba nakora baibo bakurula explosion so no mangere tukalende goro tinde ture nyomba tukalende goro tulamba ni magi na kaera tumba kuruta wera turemo tio tina dina na executive na dina ati lakini wangu tiga longo da weno ndu nyomba matu akalende goro tukaria watu lambani magi na kilimendekithia mamutongoro kiama kia ODM Raila Odinga malendekithĩtie CDF kwelekirwo kirima gavana na kwĩbokele bunge amwe na kuga ati bunge ya senate debateri gutama gavana bunge ni kubathithirio sonko ni botungata bwao seneta Mufaya ruga mendekithia mama ni metokitwo ni kagita ichumba kudiwa muyumbe taino le atueka mtu wa spectator tena atueka muyumba korodata. So basically madhuane mama baba okay we respect madhuane ma kala kiti madhuane they normally in the current form ya uterianto kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua Rigeri Gochokaru Kenya nyuma ya ndiunga ya mkurukia mweri umwende gurune ya Amerika kiama kia DCP gekuwa naendeaga kinyatha thita na kethira kibutha kia muchamanio kenine kia kamukunji kiama kia ikiwa nende bamenyithĩtie borithi gururi egie muchamanio yau ore unende munini wa kiama kia Cleophas Malala kuwa bari na mubango nende yongi gukea kwithirwa ndeye kieka tonindi ukinyande JKA na mbika kwithiraika kwa Kisumu kana kinyantere chia Mombasa kaitana kuibetirite bakiwa kwina mibango ya thirikari kwithira nindi baika wagagiana kwandira Gachagua oni ngwithiranite tonero nyuma yake kwithira inthigurune ya Amerika kwambiria mweri muthiru nende mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na erigerio chokera ndeni ya nthiguru ya Kenya tuko yaro akiaririo chokera ku Cleophas Malala uranwe munini wa mutongeria wa kiama kia DCP awete Gachagua kinyamathaene ya thita ndeni ya kieni kia Jomo Kenyatta International Airport na rakethire eteri ne mangiri ya Kenya that His Excellency Rigathi Gachagua will touch down at noon at the Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi and will be received by thousands of Kenyans
at the airport. Awite kidira thirikari kethira kende kithakiana weekende ye kende ne Kisumu kana Mombasa kinyakuo awati mbarubakia kathomba bakethira baino kendo mwetera. The event that his plane gets diverted to either Kisumu or Mombasa, he will still be received by our supporters in those respective cities. Awite nyuma yo kinyako kiende ne ndugura Kenya bakethira bagite mwekwe mwentere mwanya chimuchi munene wa Nairobi kwaria na Kenya akiwa ibarikite kumenyithia mabisa baburithi okoni ontobo. As announced earlier, once our party leader touches down, we shall have a peaceful procession into the Nairobi Central Business District and address our supporters and the people of Kenya at various stopovers. Oreu malala uite ni barikite kumea thirikari no ithire kibanga kureta agagia bakwangaratania ochokera ku. We have been informed that the Nairobi County Governor, in cohorts with the CS for Interior, Mr. Kipchumba Murkomen, held several meetings and have activated their state-sponsored goons to cause harm to innocent citizens. This is being done by one chief of staff, one David, in connection with the following members of parliament: George Aladwa and the Dagoretti North MP. Ariantuko yoro Minister wa Karibonde ne Kipchumba Murkomen na redrite akiwa chokera kwa Rigathi Gachagua tiontubo batire kwidira abwekaira Kenya kwa. So many people landing in Kenya every day. So I don't know why we should be worried about one person landing. Oreu Kipchumba na redrite akinyele kia kwidira Gachagua tayari Kenya kwa kaita utinkanja Kenya nirari na ukiriboboya. You are not really entirely wrong, because in the last few months or weeks when he has not been around, the country has been very peaceful. Na nyele tiero angiro karia irui bangite kendo kandana na wagagia burabumbikia kwidira bukyumaira ntuko yaro. I need to say that we will take legal action against anybody who is going to break law, and I wish Kenya remained peaceful as it was for the last 3 to 4 weeks. Na kitane okune ndia thingatiba mutongiri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua bachumiretie na kubwata ugeni akirigero nende uchokera ku Kenya ntuko ya runyuma ya ndionga ya mweri yo mwendiguru ni Amerika bakiwa kilompine bakethera bakiandamana. Arumiriri a kiama kia DCP akuma kaunti ya Embu nimeyumiretie gukaribithia uria wari munini wa muthamaki wa bururi ne Rigathi Gachagua bururire agicoka muthenya wa rucio. Gachagua araicera ria giuteti bururire wa Amerika. Ni tunyitanirite tuonthe tukiweroka mutongoria wetu Rigathi Gachagua. Ucio ni mwana wetu wa guku Kenya na ni tumwendete muno na ni tumwetererete na wendo munene muno. Kwoguo turauga Gachagua ndukegwe wina mbevo giuka Kenya ni tondu ciariritwe guku Kenya. Ni avangiaria nundu wa muthenya umuthi tugikena nundu wa munene wetu Rigathi wa Gachagua agikura gicoka guku Kenya muthenya wa rucio after kuthie mithenya mingi. Na ni turakena nundu wa rugendo ru arathiete nundu ni maundu mengi muno arabotire kuthoma maria okite gututhomithia. Ekari aya makirutaga mukana kuri thirikari ugatongoria mirurungano Gachagua angituika wa kunyitwa agitonya kibaro kia ndege. Turauga Gachagua ndakanyitwe na wona anyitwa tuonde mutire mwana atumia maroronganete raundi ino ni atumia makororongana ni tondu twe ni twe twiceruo rwa mwana ni kuga atia tondu mwa impeachire Gachagua gutare na gitumi na tugikira. Kwoguo atumia wona Gachagua anyitwa ni tukuruta nguo na tororongane na torogame na mwana wetu. Gwe ni mwana witu na agiuka Kenya ndakagia na mundu wa kumuria aciareirwo guku ti mundu mugeni. Na niye ndauga Gachagua arekwo oke Kenya tondu ni mwana wa Kenya. Guku makirutaga thirikari mavitia ni undu wa kunyitwo kwa imwana ni undu wa mavitia gutari. You cannot tell me mundu ni aragwatwo ati ni aravanga maandamano arabu akinywe gotire
sire gakora dismissed niki maratumira mbia. Why are you wasting the resources of common mwananchi kutoa mtu hapa mnampeleka hadi Kahawa hadi Nairobi, kutumia resources, mafuta inatumika, time yenu inatumika, alafu ikifika hapo judge ana dismiss case. Jire thirikari ya William Ruto nithio twa macagurire na mamenye 2027 no mwaka tumaingate tondu ndu wa mbere ni maratunyita migwate ithuĩ imwana na turamera atire gutunyita migwate ni guthoma tuthomete niguo sisi tuko na haki, tulipata free education tukasoma, so saa hii wakitushika sisi tunajua kila chochote. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Right, ana ni kumira tukutha tukiona kanya ka kunoka indi nchokerete nyume kaita kate kuraya ende mbere tukinoka kiure kira twithirete ukiura kia kwethira kia devolution is a great idea if only accountability and transparency are enforced well. Kiuriketo kiukari mantu yegenende maoni yaku kana ugabo nende ni buriko riri Gachagua gwethirite akirigairwa uchokera kwa Weru TV pia kurudi kwa Gachagua kutoka Marekani uenda igawa sasa. Siasa ya Kenya itapamba moto kuliko hapo mbeleni. Academy Beckham kutoka Eco Massive ungia kedira ikiwa Weru TV. Siasa tu itaendelea ungeni wa kedira ikiwa ni Mwangale from Antubocho. Gachagua ako area Kasongo must go. Right, well, number 2 ilo kwethira nendo tutumaira ni maoni 23578 na nkedira nkiona yamwe ya maoni yaku itochokerete ni narono rwege ugambi kana mataro ya moino ngabana ndeni account ya Meru Linda Kiome rambite kwithira itara rume kwithira nyawa kiwethe kia ikundi ende pone nyuma ya tono kanini. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Chancellor, Board ya Trustees, University Council, University Management Board na Senate ya Kenya Methodist University niba kugwa togeni ya kiama mbiriria alitoba tene na chore bakemu muthenya jwa mbere kugomana kwa mbiriria yani Founders Day Juma tariki 24 muri jojwana na mwaka juju kwa mbiriria thejire na nusu charukire Kemu Main Campus Meru. Mwalimu munene akethirwa ari Reverend Professor Zabron Ndamburi, Chancellor wa Kabero wa Methodist University na nkurukira wali Bishop munene wa kanisa ya Methodist ya Kenya. Moroto jwetu ni honoring the founders and advancing their cause. Kenya Methodist University, the future is here. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#.
kwa miaka kathumba na ndi Mount Everest Nutritional Clinic nithirite gitongeria kuwejana utungata bwa ndawa cia gintwire yani herbal medicine services. Ndwangi cietu ire Meru Sara Plaza akwina Mathai Supermarket Main Stage, Nairobi Lois Plaza ngoroba enya nyumba namba 63 barabarani ya Latema, Isiolo Irman Building na Embu nayo ni Morning Glory Plaza na Turugura ntuku chionthe. Ndwangi inge tachuka Turugura ntuku ya Njumaine, Chogore ni Njumatano, Runyenjes ni Aramisi na Jumuthenya jwa Njumane Maua, Mukawe ni jwa Maua Basin. Aja Mount Everest Clinics tuwejana utungata bo arthritis, ironda, infertility, gwitwanitharike kana BP, thina chiocheri kirekuru, mirimo ya ngozi, prostate na jangi. Kugwata nteto nkuruki, ringa thimukiri 0710-656565 kana 0733-282849. Na kwa zaidi Mount Everest and Nutritional Clinics huwa tunasema usipotumia chakula zako vizuri kama dawa, utabaki kutumia madawa kama chakula. Kwa hivyo makinika usije ukatumia dawa kama chakula. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi jenye na kamusere inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729661667 kana 0755200197. She nice na nice extra premium. Nuko thuganiria gwita skuru enthongi na enjaga kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari chukuru ikomenya ore kugita kirimikarire na moritani nikirokarania janjemwe na kinya chukuru ikumakira aritwa. Ukienda kuringa ndari tukugwati ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Gugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda. Imanto jamikarire katika aritwa na atori, aritwa na aritani na boge tumi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati. Kewi kyo getumito aeroke wagya college re njega buru gitarone ki Afrika. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru. Nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719223223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nenjaga munene. Yes, ndio wenyewe ndio badala. Karibu kiti. Yes sir. Kumenyiria ate ugwitirwo ngathi ona ndete. Mbie mwende. Bado mwenyewe choke onde. Chivo. Atoto. Ndio
kwenda buru mwingima ya Lea Premium na chapati na muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini Lea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buru na mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na joronekana na magurija mega buru. Na ni tamu. Toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Well, non tuvoita na mbere kwa na batu tuchokerane ati nende munini wa governor Meru Linda Kiome rwena rugurete ne nalungete ntere champenda gembezi na kinyabo na Tiania West munini wa governor na rombete antorme guchumia kudondeka ikundi kenda bomba kugundekana utedio padirikari. Gikundi gikeno kira kiamukire munini wa gavana kaunti ya Meru Linda Kiome kuma kiri amemba aba angwataniro ya Neema Amungano Simbio baraba kumamukirite entere champinda twatanite Simbio ekatesanga tukathomethia twana tukaria kamtora wenoja kabisa tukanakanira kana kau tukarita bira twena byo tukondoka support ekore bakinya manto yoseba baiseba silingi 20 Wetevye baina vyo kabisa. Nanto yara tuwe na wende ene mpinda. Ingwete kia tuwe mungano munene tuwe na Southi na North na Central. Tuungalete tuwe ntuke mwe. Nikenda tumbo oteza. Nikono ntuko ntuko wangu watiri. Nitu olelwe. Onde anda kwa excellency. Antuba buruke oleli. Antuba ngende Meru County. Ikundike kia Neema. Kia olena ridore ethaga. Kato manto beto. Ito na wenda bwele nkama. Ogela sirikare excellency karanto vingi olena beto nkoroki. Na manto ya bwe. Linda Kiome akithi na mbere na kuga ati baria thirikari ya kaunti ya Meru bakathi na mbere na gutetheria atu barabara ikundi-ini kinyaro megwid babatiri kwithira bakibunga na ikundi. Kuringi no bokonsinde we burabukaria. Lakini bo kinyana ke more na kinto ethingi akia Mungu. Ni oma. Oma nyingwana ngekoro selubeta na cia ratanya. Na igia ku itiata cia. Na misimbo ni yesonga na bwantai. Andika na riwatu kuandika ekundike no ntoke giego bureni ndenda usambura tent ithatu ubaretere atwa tukoile no na yo imanto ya mweri yo akumine wato yo nana kwina manto za maingi ekoro twetete kuthithia ikundi bieto ibe kwenda mbesa na kanario na mbere ikundi ibe kwenda mbesa na arwendeza na mutumu ntuko yewe ngengeza na mbesa cia ekuru ikenda ekuru tumba witanguge na mbesa undene CBOs cheto na akuru na abo kaigwelise katobwero kirete tonye ni kundine nonto one utomba igo bwempower wa tonye kundine na tutukombe ikweza tugwigike na tubudithirie oria tukudithirie ekuru na bajino tunda to excellency ko bana to thina kidogo wambo otethwa ko ntokanaliwa sauti yona na batoma kana ri wa tomwa kinyelia ntomwa tukare na excellency oyi wakiri na bonde ne Kenya abo tethia ekuru beku batature thina na tabugona bue sio ni sawa hiyo Kumegebe North Petan Class Chabari. Murimo yo kansa yotegeta mpangenene Kenya na Meru ni murimo yo yurioro yo karingiria muntu kimbecha na kinya kyotoro wengi bajine ndeba kurukaira kayitaka umubonene kwithirite kwina kampeni iche gutigira nto neba kuthimwa na kinya kurigitwa nyimba kureo kire rugono ro mwaniki wetu andeto gaki mutegi kuma bori na ranite na ye banyimba na kinya bare bombanite kire kutungatira murimo yo na dirani ndiye tutumaira ripoti yena kene gichunche kembere kero no mwanya gutura na nyimba
Meru nĩ ithirĩtwo rĩmwe ya kaunti ritongoretie na namba nene ya yeba kansa na kĩrĩ rũgono rũrũ rwetu rwa mwanya tuyo mthĩ tukawatanĩra na bamwe ba yeba mũrimo ũyũ kengo batwereithia na ata bamenyire bena mũrimo ũyũ na nyuma ya kũmenya nĩ itagaria rĩrĩkũ bathukirie na bũra rũgendo rwao rwa kemo rwa karakari na mwaye wetu wa mbere Faith Makandi ta expectete gũkethira kwĩna any issue nonto takwe any symptoms ndaigĩtwe kana anything. It was too out of kwenda gwĩta screenwa menya status ciakwa na rĩrĩa ndetire Kĩnũru ndatonya gũtegwo nĩ daktari naugire na kuigua kaumimbo nyontoni kwa ya umotho na daktari ombere yako nthima igwa kamwimbo na regere nyawe gwitikia auga gachongia mugwatie go confirm nonto atendo confirm wenka beria process orinda thithirwe kemo inya nonto the first 4 chemos level 5 kwenda wabatari ni bataofa kwa utwarifairwe Arua Cancer Center ndeta ndathithirwe cio nao the 4 of them lakini itiandrena mtu muno kemo ni kuthiraia inya ugeta rire umite chemotherapy ukeja wind drained ukiga wanandi uthirinya kabisa ekinyire antu inya kure ithina mimero ni ere affected na akanywa ikaere affected sanjare ni ono challenge urigo gaikwa thiete ugokoria muntu etathieta na uma ubwa boreo na ndene kinyere amwe no mwanko take a step of faith no ntowerwa this is the only solution kenda thine kwigitate kuthithirwa ndana ndeja ndakaranja ngichoka gutegwa mwanka nandi gwatuika after a month ndachoka na ara kairi level 5 kenda bauga kairi what next okay scan yo yauga no mpenderete bwega usuiba kuga no correspond positively. I'm responding positively na ndimbeterete ndachoka no ntubauga baka after 6 months ireo bati kuthithirwa na ndikithimi gya kuonania thira cells ciagitire ate mwayonge no Janet Mwenda ura no ayetwe kansa ya nyonto na ari umwe wa baraba kuyirite ati kansa uma ni oraga no ntumwankira thino Janet no rete buruta burako tariria ndambiririe 2014 irio ndonere ndina thina eu ndonane na kawimbwa na kari kawimbwa kama titi kithimi gwitwa mammogram kithimi gwitwa biopsy kithimi gwitwa CT scan kithimi gya nkoro ithimi bionthe kya blood na bona ati thina eu ndinayo na rero ndina thina eu ojora buize mturire thairwa ambiritio ntubwe bwero nuiga guogwa indaigirwo gwa ari ambere rugendo ruru ikwenda withira wena witikio na withiro ije murungu nombaga na kuma unde kuthira na mantu ja chemotherapy and operation ndireta Nairobi West Hospital ire gwitwa radiotherapy iyo ni kuchomwa kadha kwina any surviving cells tigakirwa kendithira buru na ria ndarikire rugendo ruu the 15 sessions cia radiotherapy Nairobi West Hospital iboshangiriaga bakunenkeraga kengere ukaringa bampage koja kuga amaworia bampage kombe ya kuga ama survivor kou nande ategeri beto ankobwira atiri ama survivor ande am cancer free nyuma ya kumenya wina murimo yo nto ba family na aturi bakuthukiria ata undira ndamenyere ntamburikiire everybody antumbuga bezire kumenya match rita ngiambiria kemo ni riu andathithirwe counseling ndigwita counseling nderwa kethira no kwenda mantu zaza karabwe ugakamata murigo tu wenda ndaga tumire ndaga kwira memba mwambiririo baba ingimenya bayukaya woi na nde ciarende kethire na murimo juju gwetwa cancer ketete okua na ikyo tumintombere kwira antu mwambiririo ndona ngarungama ankiaria na nde a memba bukambiria konjanji riria antu bamenyerire ndeta theater tontu inda atonyere theater
nikenda kuthithwa operation. Rugendo rwa yeba batirutho buru mono kiri gutiritwa nuntu baruga kemo ni kuinyeria muntu mono na nkuruki bagutumira mbeche mbinge mono kura kandi ya sheta gutumirika. Ithimi bibio nthi bia costa a lot of money nontu bwatarairwa cio nthi ka ngiri 25 na ndi challenge ni ambiririe kuija ya mbecha nontu mantu jaja bugwatire abruptly kanyuma uguo ni ntagitite NHIF by the time ngwitwa ithimi bibio nthi itari kumachua chemotherapy itherwa iri gintu gikura mwiri kenda kirwa na cells yu na kirwa na cells yu ikirwa jaga inya na cells ingi cio mwiri kwa ure mwana waga inya rira umete na ukemo ukethura tiumba gukira ukethura tiumba kuthithio ntuburi ko kana buri ko kaga inya for 2 days na ndo tukawatanira na ndagitari mwanya batutariri ki gitumi miru itongoretie na murimo wa kansa imithemberiko ya kansa iri kumonona na atatumba kwirigiria na murimo uyu twikite mpanga kiri mugongo gakimu tegi kiri rugono ruro mwanya rwa gutura na nyimba. Msa Buthukuchi Central Douglas Muteari oga dispensary chionde Buthukuchi Central ni bwangiri kwewa into bionde biri kwenda kenda kari bomba kona utungata popo ya chibitari ni yu nkuruki na ugite kiri budget ya 2025-2026 atungwe bangi nende bangi bagima bamwiri baketha bakiongela wakenda kuyuria twanya turatureo. Aine gita riria ngavana wetu araugire tumbe kuthithia ithurano bia institution chionde dispensary chetu na hospitali chetu. Ni MCA wa Buthukuchi Central Ward Douglas Muteari akere nyuma yawe na bisaba thirikari ya Miru kurungamira ithurano bia kamiti agitauga dispensary aretite na mbere kuwa ngavana mutumanto ithingia na mwete wira ni bogutigira chibitari ra chionde chiri wandini yawe ni kurita ngugi ura kwagirite kenda kureto utungata kwina mukari na ngavana wetu na ndabitikiririe tumba gwikip dispensary chetu gitauga karienera tukuthirikiria already na promise itebea chia kumithirikiria kuiriga na kuthirikiria gira ikwendeka equipping ya Mugambore dispensary na dispensary ingi chionde ira twina cio at least tumba kwithwa service chetu ichigweta mbere bwega wa kuongera MCA Muteari wa kire budget ya mwaka jojwa thirikari bari na kigena ya kuandika ritingo ibarwangi rogi mwa mwire kenda gutigira chibitari chionde chire na rigitani antu amukari ethira kithene kagege chwa gotungata bwege ogima bamwire at least tumba kwithwa twinyia nini ura kwithwa gutira service chionde ndene chibitari chetu tumbe kwithirwa bara bakandikwa be distributed ke dispensary chionde na KL centers ira twina cio na inya level 4s and I thank the national government on to go take over the construction in Meru General Hospital ikenda yomba kwa transfer to level 6 area komba kwithirwa itethirwa ni national government at least murigo jo county government jo kanyia na kira gikuretwa na kiume kwithwa kigairwa at least this level 4s na inya level 2 zira twina cio chumbe kwithwa chiekura nontu service ira nyingi kana ngugira nyingi ikomba kwithwa chiju kwa national government muthiene mukarigite umweru wa kamiti ya chibitari je na rombete na nde mwingi gweta na mbere gushandikithia kiri mubango jogima josha kenda kuona utungata bate kuthenika amagita ni jakurukire jaria antu bathithagirwa maketha ndikana bagutiritwa na ndo thirikari na mubango jo muthongi jora jo gutuma mtu ataga tirito na kandi ya sheka murira ndiromba mtu ondo rora ja ujo na kinyora otejera kinyora ni ntumwa eje rureta na register sha nikena tumba gutaura merigo eminge rira twajua ni mbajua mwanya tutuba kuga tuteajua ende kurenda kana at least ntukora wajua ukethara wena ora umba kuta hospitali ukatiritwa no kana antu benu batendetie kamunda gutegera chonde hospitali chetu na hii most of them chiko offer services ya sha na ngugeni kwenda ora kubatere na mbuge under the leadership of Excellency Ngavana Mutumanto Ithingia we are seeing change na change we gatuma antu betu bombe karabwe kumageta uga wandini ya Buthukuchi Central gecigo mbunge ke Central Imenti inke report ratitu cia weru ria kwarietwa ni Mutuge Kare.
Right, kiri michezo ni ati nende refari mirongo inana bakwamukira urutani bwa FIFA ndeni akaunti miro kenda kwithira bakiwa taira umenyo bakurungamira michezo ya mubira y'amaguru akire minister wa michezo Elias Muraga ugite miro nithirite nendege ka michezo emingo weekendi ende bangi ba marefari batino umenyo bonga ni nkuruki nithirite terra kyoritani bole moya njira ya kubangania gikombe kyangabana miro Kuruki referees 80 ibombete kwamukira maritano kuma kirwangiro FKF bakwatanite thirikari ya kaunti ya Meru nikenda gutigana ndi bakuthunya bakibanga nikenda kuthunya bakibanga kiri michetho reijite gushindana gikombe kia Governors Cup ujo nandi ni kulingana na minister wa mbithi na michetho no Elias Murega. Governor Isaac Mutumanto Ithinkia na mpere instruction cia kuensure to train referees in preparation ya gikombe kia Governors Cup kwa itumbite kwithirwa twina mipango through the Federation FKF na partnership ya county government go train referees 8 across the county. Every sub county ni umbite go kunenkanira list yao ikenda tumba ku empower youth beto batonya kiri profession ye ku-officiate mibira kana referees. Mpira imekuwa ikibadilika kila siku, kwa hivyo inabidi sisi kama waamuzi pia tuingie darasani, tujilete kwa ile level ambayo inatakana ili uamuzi wetu kuwe ni ule wa kisawasawa. Akiwa nandi kinya moto jo munene ni gutigire kinya anabari mboto nya kirefari na nguruki kuona refari ba Meru bakutha bagwitenka thieguru tukethirwa twina inya gender twitagaira mantu agenda na igyo tugo encourage more women participation kana ari bari kende nya bomba kwethirwa be empowered kiri go officiate mibira. Ladies batethera maingi ke referees mainta maingi twitite twethera immense bekienine na batwe as ladies no twende muno kwithira twekienine nya batwe kenda tomba kwithira twe antu bamwe bapatie mubira gera twina one single referee I think in Kenya Premier League na kiri NSL there are few kwa itukwenda kuongera tuona Meru antu bakuma Meru County bainge ikiri level area national leagues na muthire nandi auga barikire kurutana marefari bagetha bagita kugitana ma coach nekinenya bomba kwagithia michetho rent ambaire mashinani then we'll have coaches barato collaborate na association chia limu ikenda coaches babethero bena the right skills ire bagu instill kireana barea ikenda na ndi mwana agikora akethero na proper skills na nakomenya imbia kugitana mubira. Buri Murioki Oro TV Mutiriwa Kangangi. Ni vena ntubakwithirwa watanirite na batu na kinya kibara bonde bomba kumbidia ndeto chetu ni nkatho na nchune tukwithia twikara gatanta ine nkarikana nende kwikiuria tukwithia tukiurakia na kinya kuria maoni yaku antu mwanya mwanyi bethirite baituma na baraba ingine ndio kwa kwithira akiwa Gachagua tunampenda sana, karibu Kenya na uongea na wananchi wa Kenya. Ritwa Mputhia kuma Gitimbini ongea kithira akiwa we welcome our beloved president 2027, we are waiting for you tomorrow. Imweka from Kidare mwingine wa kwithira akiwa Gachagua akifika hatutaambiwa uongo tena. Mwingine wa kwithira akiwa no mwa ndio I think when Gachagua will arrive to Kenya, President Ruto will not make false promises to Kenyans equally kumantere chia karama moyo ni arombete kwithira nende yae tukinyaila na nkatho na nchono ntobayo ende nkarikana ine rando yaku ya kalono rikana nende kithira kwe mwana tothoma nwe na atendete kubwithia assignment kana homework kana nguira mwarimu ethaira yake kwaya moya tawakalawa tontu kwe moya twethira tukira wa tuchore mburi ikiri ya nyanki na tweta onda ichumiria ndachora mburi nyethira na kari ore kari amarimu yende akela kira mwana achorete kalawa kinyelwa onia mwarimu karatasi katechori nyampi kana kwandikirwa kalawa muria mwarimu oria kalawa ekumburi amwira mwarimu ndamechorere ana ndamechorete nyekire ya nyanki amwire ndu uthio nkona kalawa amwire nyani uthio nkona
Ndumburi kayarire nyanki ethira na yeta guti mburi no ti nyanki. Tigumeaterero mwarimu wacemania nuwe umurie. Maureen Kirimi no kare mwana to madidi ana ngeto Phineas. Imana. AJ